abantu mwene mu bitinisa byanyu abami n'abakyara abebembezi omu ranks zanyu bafaza bebembibwe vika general na bishop na bagenzi bawe nabo banywani beita baruga Rwanda n'abaruga Sudani kandi hamwe n'abantu mwena kwiha omugenzi natwarwa abo tutwire nabo mutushagatiye muri kutukorera emirimo mwe bari kwija ebingi babigamba konka nyoni ngira no kubihamisiriza kandi kukira munonga nyowe niza kwemerera cyo kusima nyenda kusima Ruhanga ahabwe rizobe riyatorine ngo niryo munywani wanje aryansigiraho nyenda kusima Ruhanga ahabwa amagarage kandi hamwe n'obwire bw'amaziro mu nsonga nyenda kusima Ruhanga nintekateka ngo abakyara bengi abaina abashaija ndyomwe omu bantu abaina abashaija babonere n'obu ntari kubamanya ntari mu maka gaabo ahabwa nje wanje yatarengera gwa kabiri nyenda kusima abashubuzi hariho muzehe tindi kumanya yayijaha bamwita muzehe Kabunzya oku omwami Rugunda ya Kigamba ubwo bushubuzi ariko ra motoka za bamwami Cyashana bayukana n'abandi Kabunzya niwe yamutandikanisize nakira atano z'omwani ariko zimuhera ibanja acaguza yagaruka yari kora ageze mu motoka zabakirasha ubwo kugira ngo akana yetegereza ashomireho munonga niwe yabire nahandika kilo za buri motoka ziyayegura rero ashuba twara Rwanda abaguriza bo bazayo bari kwakira kashi ubwo muzehe Kabunzi yari hanuya yakubariho ayigira mu mejo abwo kuboko turine ikitinisa kirihiriza n'ubwo muzehe kuyabira muha ezokira atano yaziguza amushashura nyencha karamwongera atano zibigana kuyagire kumaro kwezi yaba yatandikire kwepakirira pick up nyenda kusima Ruhanga ahabwo bwesigwa ubu yagizero mu mirimo yeye ahabwo kubanyonke myaka yitwamara hamwe emyaka 8 takambisha gakintu kandi buri muntu we no wayashubwire nawe ni mumanya nabariho nabatari kandi akayi n'obwenge bwe kikacyahigura akatura ine dayarezeye eyi yaseba ko ziracyahinguka byo na binotinga anotinga n'amazina g'abantu buyabasibire nawe akakoze rwasiyo mbwena kandi principles zeye atari kwetegereza bwa umubwenge buyabira yiri mundondere Kabunzya naza kumara kugamba mu banjurire nyenda kusima Ruhanga omuri banywani be aha muheru ahi yatungire accident akayine munywani we yabaramweta Kazambya ari brother wa Kirasha bakakundana munonga konka Ruhanga kamutwara ubwo mwishiki akana ruga Kampala ngo ba Mr. baraba basi umwishiki ngo yagireba yamanya ati motoka ne ya muzeyi ndiko bene bamweta munoyi omwishiki kubabugire Nyaruteme bahika alitojo yabashanga motoka ya muzeyi yamara kuko iryo accident
ngo yatire nduro mu basa ati mwemerera abantu bo witu bahwera umushiki yarugamu n'akatenge yakamutwekerera nge n'ubwo mushiki mu munterero mu ngaro baburahi wo kuba oli oyemerere bakurebe baburogwe anisha baruhanga ngo amuhereze umugisha n'uruzaro rwe atunge bingi aguma aboneho ababugane naku kuri yo wabugeye n'umwambuzi ngenu ubwo namusimo kweye mu muringo gwe yahabwa cyo kuzire asha yamuhera okusima abantu nabasimire omwishikire bani wogo wamutira hakatenge konjera harye cyo kumutaha akatenge omuntu nobuwo kubota kumumanya ninga utine nawe buzare konga mumanye ngo twakomoko muri Adamu turyo muntu omu wabuga no muntu akagwerwa kagwe aziwe cyamurebo kamutere bishwani ukatari muranga ngo ubuhezire hakija za social media azokenda ngwensi yona emwote icyo kintu kiteganisize munonga nka family ningira no muri banywani be hine abateganisi bwabwe cyo kintu ngenu barunjimwe mugikoreso mu muringo murungi gutaryo muringo gwo kwemangurana ntacyo bashaka ahubwo kubeki tubireho na nyensa kare nikiba abandi ndeke kushemerera rwo busasi tureke kushemerera rwo busasi bw'abanywani beitu na bagenzi beitu cyo garuka nyenda kusima omwami singa nyomwe abazabishoborwireho mu kereziya nyowe no gumadamu weye abatari kutumanya nibagira ngo ni mukibanye umwate namanya ya hari haba bakazi barasiba basitame hamwe niba baba basitama hagati ngo haza nabo mushijo arasiba ari kuronde emiri ebyo kuri seka n'abakazi basibe barakora imirimo yabe bashemereye ngene cyo ndi kukigamba okuturu kukundana nikibatangaza madamu weyo gondya rwaju nkani nkundana na mukuru we bakane bamweta narongo tukega hamwe from P1 up to P7 mwe yatorogwe n'undi yatorogwe hato family yo na najinywana ubarya family yabo bona ni banywani banje singa ambirire ho munonga no mu mirimo yindi gukora no ko kwingeje imiti niwe ya trainingire ngeno mwami singa nyenda kusima neka yawe n'abana bawe kibakatugamba n'ubumuze yabugaho abenje nibakimanya bari kutumanya rukundo yitwine nyenda kusima banywani ba muzehe abenje nibamanyana we kwabire nanywa no muntu ayenda ngo amwere ko ndijo munywani we rero kireta banywani be bashangani bamanyana bacatandika kumuganiraho buryo umwe agambira mugenzi we ekimisitari okwakozerwa rero bakora hamwe bintu mutima gutebekenye insima ruhanga owamuhire ibyo butungi aza kabibagana n'abandi cyo nababigamba na munonga maramizo murareba abamadini bingi kubaryaha nko kuburi owanogamba yanakishoborora ngeno bufura bweye bukaburyo bwo mukikuru ahi babire batwirira ka haryankuto umukikuru ari kugabura nebikanje ubushera bugabura buhwamu harime bikanje nabwo yeto umuntu abimugaburira ngeni nyonkare bangu
ubwo bufura bukakomoka muri nyina kuko na nyina karyo mukikuru turize munonga imbera ze yezo na zibere zige za nyina bingi babigamba muzehe rutaro wo mu family mukikura kansitamisa kuna ikiro mukaye yangira ngwishe akamusigo munda ngenu akororwa abantu abembabazi nangira ngo akangiraho ngo izuba rimwe nk'uko abazire bahanaga abana ngo ngwishe wabo akaza kubatera ngo rero mama wabo ngo yamushereko wo mugongo atotera bawe toratera umwana w'abandi yamushereko wo mugongo ngo yamushubika umwenda ngena kana akunda mama waba Rose munonga ngene Rose niwe mukame kayanyagiho mugisha yenda kusima ruhanga umukekuru wanje muryeje biyanganirire akangira ngo akamwonska yahisike myaka mukaga kigambireho nyo mwazo mukerezi azeje myaka mukaga yiyayonkire abashomera baretegereze bya science n'ibindi umwana yayonke jo myaka natekwa kugira ubwenge bwinji munonga kandi ubwo bwira abantu bakareba kane barye byo kurya birungi nkoko muri kubimanya tindi kuza kubitondora so yakura n'ubwo bwenge bwe ubwaryaho kuyabari enambaze motoka zezo no kwazine yabaze no mu mutwe abadriver beye buri mu driver ayine simwe umuntu yamuterera ryo mushuza ari kumushabe motoka yo kupangisa abire namugambire nambaye motoka yaramuhe amuhane simu ya driver ati tero gambe nawe ati rero mubone ko mwakorogo murimo ubwa kwisenarya ubwarya hasimu ngene we yaba nakoro butahumura ari he simu zijire kunandebaga isimu za muganzya musharo ubwenge ngiye acaza kucwaga ati mukazi ati simu yanje yahwiyeho muriro ndikankurebere ubwe nyo nagihiro ngo abanze yagira ati yarya abone ko kuyagenda ubwire ko bwayikire yanyetegereza ngo ndagihaga acaba ararya mukwatire simu mwemerere nyuma y'entebe ngo manje kwatira kutu rero wagumara gamba ararya ahabwo gukora munonga uko niko yabira kuzirwasyo nyowe akata kanteragaho yafata kankoza gahoro akaba ine principles zeye ngo kuna nakigambire akaba takaziragaho byo kurya uba wabiteka byasirira abirya nko kubiri bicaba bitakahire abirya nko kubiri ati ndazire byo kurya birye byanje ati buri izuba sho umuntu aratekaje ati bireto kubiri turabirya ngeno nyowe tindamanya yaba turahirwa muri abana beye hakagiro wagirengesho nkezeye ndakisha baruhanga ngo akitukorere ahabwo ruzaro rweye kugira ngo bo ndabandi nabo bakabegera nabamazire nawe imyaka 85 twaniteka kujya guza kunga ruhanga takisimira aza ari kwenda ngo tuze kujyaguriza Italy ngo papa to blessing kunga ninjira we hati ya blessing rwo mu iguru niwe nanyika nasigara haneza kugenda mukoratiye rero kandi imyaka ye yo bukuru yabera inkaga na mukaga twanitukiza n'imyezi omuntu ou abire nabugana hino wabire nalemwa kwakura buri muntu mukategure yeye niko abire namutwaza abire atari kunuga abire atari kwemanya nko kubabishoborora aryo muntu ari free all the time aryo muntu wo busingi kandi omunyaka yeye yo bukuru akata karwanagaho mu busigazi bweye
na natwe nawe niko abirare abantu bacyarwanira mu bara washohora taha ukwe niko abirare okumanya ngo akayi n'obwenge nomanya nibakira kugira ngo abantu bahandike obutabo bugire okubwa encouraging abantu babase gukora n'amani naga kugira emitwarize yibayega harya abo bantu bahandikira obutabo bwabo akombe kenshi ayine emyaka 15 y'obusigazi yajintahizamu twagizalira muno gumwana ejo tine na dirisa mwe mwamurareba omuntu w'emyaka 15 kombe kenju akajintahizamu tukagizaliramu omwana no wakabiri twaturi kumuzaliramu konka habwo kugira ngo bamwamikira shabaka bamutebekanisize twagabwa twayombekera kandi kaju n'ibindi byayiyongereho mu gukora ngenu umushija wanje ninzarwa kuno nazarwa kuno anyari kuza kuntasika kabanza yansigura obwire bulingwa ndi kumustadinga ahabwo kuba nanye nkantali basubo kufa kwiruka ebirungi byankoreire nko mukazi andebereire omuri buri kimwe nko mukazi ariko banayetengwa kurebererwa akantwara Yerusalemu ndino mwami singa kigambireho nyamwazo turyo mu kereziya aza kirye kihembo ahabwo umurimo gutwabire tukozira abwiramiza ati nyewe cyo kubahemba ati kamba tware Isiraheli muze kwarambura kantwara yo kabiri twarambura nashemererwa nayongera kwamo mu kwikiriza yasiga abani 12 abo yansigira abo bani 12 akabatuzara muturya bakazi babiri abo mukazi omuto n'abana 5 Avin kurugari Avin kuzali lineti mwemerere babiri tibaliho tibejire baryahiru nko kuba kigambo mu speech zabo hataba baryaho ni bashatu last boni omuribo ni lineti yerezo mukono ni babo kandi ogwo mwana Peter irwizina neryishe nkuru wabo kugira ngo liteja kweba Peter rwizina ine kuri maintaining umumesho bw'abanywani basho ngenda timwabareba aha barya hishomero barya amashomero kandi bamwe babaryo mu bigezo ubundi bucyari buto nko kumurabimanya ngeno tibabaho bona konka hino bwije kuro buriho Annabel mwemererewe na Adrian namureba Adrian ara hano hariho bwijukuru bushatu rero abandi tibabasa kubaho abo bijukura buruhanga twere nyenda kusima bazire babazire nyenda kusima bakazi babazire bateho umutima baborore rero nitwe turi kubongera kubahabura nyenda kumusimira rukundo eyabire ayinira abana be babigamba hampa mwabihurira buri muntu abiri no kwari twazishe kandi ishabira rwo wampora agamba nkakimwe ubanza wazonga naco ucyamuro kishoboreraho kurungerero umanye cyarenda ubwe ni wishe wabo bana ejo abo bana beye abire nabeta timu ati nyine timu yanje ati munikana kwate goremwe atokwate yindi ati nyowe ati ninye rufuri nikwabire natweta
abiri nakira kubagira ngo bakoresa amani ngo we yakwireyo niko abiri nakitugambira kandi kwiho kwezi kwa kabiri ine nkebyo bigambo byabire natugambira tutari kumwetegereza ahabwo kumukunda munonga kandi yakuriro mora ifeje yakurire mwemwe yitwa abasamara yizingiraho hende bintu by'abana babiri bakira kumukorera kugira ngo ashemererwe aho ni nyenda kusemiraho umwami tayabogedde cyute witu wishengero ninkusima tayabwa kwatandisa n'abana banje n'abana bitu kugira ngo agume abase kuguma ashemerirwe kandi numanya birthday zo zibaga ziri a surprise hari hakashani kuni kwenda ngo hari hakashani kuni kwenda ngo ugu Kevin akabereke abire bahize kumukorera birthday wamureba n'umwetamu Kevin wamurana nogira ngo no gubucura we na bucura muze habira ari bucura nubwo ari bucura bo bino ko barakundana umumuringo gwabo atori bucura ati ndi bucura ati mbwene ruhanga kakumporansha niko yabira ari mu bisigazi bwe ko bakimuhire bajya ngo mwatera Kevin cyane mwaza kumbe ngo ne cyanje ko yagire kucyetegereza yashangariwe ubwe niko yabira ari mu bisigazi bwe basoye umushije na akangira ngo akaryo bizari 16 konka ni nyina yakingambire azimwe mwe buzo muntu kuzara amazari 16 ukashubo konfiko mwana emyaka 6 ne challenge nyenda kusema government obutunji bwitu itwe tukabanso muri magendo kandi tukatakararaga munju isasiri cyagamba tuzo muntu sitoraro mu mushanje mwifumbiro beje batahame byo kurya babirya ikibarinda kutwara bakitwara muraro mu kibira muri kufuragira nge no mushije wanje akayine ukunda movement ibiri kubaho ndibibaho ko hiyatwihire ni hale munonga gwe bamwe barero mu mabara bargi umukushemererwa kwabo busheshe batari mungenu ubutunji bwito buhango bukarwo mu bukorerwa mu government eyo businge ampara speech zanje ntwire ninziha konge bibyo ne binagamba bimwe mbire ntakabigambireho konka hati ningira ebinabigamba ndi kumaliriza bwo kwiriza nigizo baryamuheru nyenda kusima batuhire sente bona babasima bagamba babasima akachiko ka mwami Afrikayi timu yawe ne ya mwami singa kunu mutuhire ubwire mwatuhe sete mwatuhe kimubere ni mubasa kugira ngo farewell ya my husband base succeeding nyenda kushuba kubasima mwami Afrikayi okumwanyikirize mu kampa chance nguze kupikinga kofeni yo kumunyamisa umushije wanje akayine karazeze yabire nakunda ejo kofeni ni mugireba iri coffee brown nke motoka zeye kandi nakara yo mubiri ni kwibire nenda kuba mugenu echo nabali kumpa echo chance kaza yonka jipikinga no busasi bwinji mukanyikeza ngamushange yabira abikirwe kugira ngo tumuheyo ne tumureta mukankorera binzi byo kumpangana abakuno mukakora imirimo tukija tukababugana bafaza hano ya mukataho za misa ekinte cyabire nakunda na kampara bakatwaza misa bafaza abo tutwire nabo ni batushabira
abakyala ba Kampala babiri baba bambumbatiye abije mwe bale kwija kandi abira ryo mwebembezi kutandikira omukaye no mu government ngoko mwareba yali chairman wa NRM abwarukiga district na nyabwo kugira ngo tubere tukuzire na nyede kansara w'abakuzira district nikwe tukunzira nsyo NRM tukagikorera kurinda yatwarirwa nanye ahinda atwarirwe nimba ninkwatanisa nabo no kubatane yanje iri kuba yahoye hariho abana ko barebire ngo abase kugumana abashemerirwe bakwata amazina ge twagira kutwikirizana buri nyuguta yona inece birene manyiso mu mazina ge nyina kamweta amazina nyegamehe kumbere nimba ryo mu bibina ningo mu bandi bagira ngo vange nyegamehe ndi nyegamo wa Yesu ngo ngwizino karihindura basi ndi kuni nyegamo wa Yesu ndi Yesu kuni wabwegamo no bweshereko bwito to mukikura kari mweta nakimanya ndi no go mukikura kai no bwenge bwinji nyegamo wa Yesu izina rye nirirunje abandi ni bageta ngo neryo kugira ngo umuntu akanaburabura konka nirirunje waza kuryetegereza nyegamo wa Yesu buri nyuguta yona ezo frame ejo frame koko mwagireba buri nyuguta nikwe yine ekiri kumushoboreraho ukwe nyuguta z'amazina geye byona nikwe tubyine. Okay, let me read the meaning of each letter. For Apollo, A means approachable, B, practical, O, organized, L, loyal, L, loving, O, optimistic. Then the Uganda name, N for noble, Y for Jessica, E for enterprising, G for God-fearing, A for affable, M for manly, E, educative, H, helpful, E, expeditious. Jamehe ubu turi kusibura izoba ndi kuhendera injira kamarira aho aganje nago garyashoborwa izuba ryanje kuri riba ryahikire mukama baho mugisho muri byona mukama bebe mbere owaresira akabayisyaha kandi ashuba bembera bahiswe mu makaganyu hatakabaho ibiri kubaho nko kubibereho nawe bire naza kuzika mu nyaniwe mu izina rya Yesu abishazemu mwena mutamburo mu cyambu cya Yesu cyeshagamo Yesu yarerike biganja bye mubariho mwatahira nebigambe byo mushija wanje ruhanga muhe cyumure kitari wabo amujwisi zo mwiguru mushano gutarara aho muri mu businge mukama muhe cyumure kitari wabo amujwisi zo mwiguru mushano gutarara aho muri businge mukama umuhe cyumure kitari wabo amujwisi zo mwiguru mushano gutarara aho muri mu businge